nja ya mututigi Daniel Sniper netiritie mathiko jawe kaire jara jarabatere kuthithika Jumaiji mwanka kagita gati kumenyeka akiaririria unto bobo achiari ba Sniper barenda musiasa na kinyamo biashara Moses Lenchoro gwikirwa mpene ni unto ni akubatumira imakania ati bakathi kwa mbere bathika mwana wao nyina wa Sniper kanjira ugite Lenchoro ari na taito ya munda jwao na ni abatere gutaririria naria amiritire ni unto batamwenderia munda. Lenchoro ni areganite na nteto eu na kuga ni ithe wa Sniper wa mwenderie munda na rina taito kiwatho. Marion Karugi na Chiom Kuruki. Wendera amerubeterete kunokwa kwa bloga ya mitandao Bernard Muthien kana Sniper ntuko ya Juma tariki 27 ora woroero na njira ya nyumo oringe familia ya mututigi Sniper neterete mathiko bakienda Moses Lechoro mubiashara wa Mirano ora wandikite Sniper kirwa mpene itomi barua na makiti ya siari ba Sniper na kubera bakathi kwa mbere ya batathika mwana wa Sniper na kenge barua na remete na title deed ya munda juo juramba kwa jokite na murango jwa nyuma na Lechoro ka kuingaina wa Sniper na kumuria airie munda jo. Mimi nimetishiwa nikaambiwa niweke ofensi ya shamba kwa sababu tunaamba kama familia ashikwe ndio aseme ile shamba amenyakuwa na njia gani, maana hakuna kitu ambaye hakina njia. Bati tuatangazire matiko yato huwa matiko ya Sniper tuamuru tariki 27 mwezi wa Disemba ya family, lakini tuendelee tuona mipango bora kwa family kwa njiri ringi kuona threat ntwachoro nejire na nowe oria na taito family na remere neo na yukirie na mwario nyuma yati cia mama maisha na mzee abera bakati kwa mbere batika Sniper na abera ibairie munda ibaume munda ene juu batu tu family tuona nendi non tu threat the real tutiumba kuendelea na mathiko tukira watu katika mama na mzee mbere tutika muthiani to wakati ro me mathiko tu family na ituringi ita report tayari twine ombi twina ombi ya tayari na twaringa report lakini tika turomba ushughulikirwa no muntu tutiraigwa kinya kwethira witwa no aurua kiuria no tubakwija kumakia family kwa hiyo tu family to wakaturo miente to kidogo ne ambari yetu na rengire abwe wikwa mweri jwe kandatu na twenda at least tukithika mwana wetu twithira twikuona nyaki eke kotini so twamwa tu family katwambe tushughulikire threat imbere tutiumba kuthikanilia mwekuru na mama na mzee mbere tuthika Sniper enda twithira at least taitwe munderi ucho kwinto achoro onto eneo na yukirie at least tu family tuithire tukimenya tukatika mtu imundene jwetu imundene jweita so ba twere atuibiru onto buitubire twakwasika nkorone muno na turibwa nkoro cia tucianwa no tutayari ba twatu kurire Sniper lakini no buito kuro tukongelwa kiriro kingi keina nethe Sniper tubatige mbere Sniper kari tariki 25 ntukwe thiongo na batu ine tuteruete thiongo no twatura bangite ntukweto ni ntukwe kuthika Sniper tariki 27 na no kuwa tariki 27 tutemuzika ogolokira mato ira tupitiete muntu na watu no twakara watu kona zere mesiye totwe twasoro narege kuthitire ni mama na mse kuboni hapa sune nyaguti kana tutona kuthika Sniper twamuzika na kila na tukira kionde oyete kya kankumurombo riu na soki taito mse na nyuma ya kwarania na thimu Lechoro na akanite kumakia familia Sniper na kuwa we munda nikaenderwe ni ithe wa Sniper na taito yawe ajokite na njira ya uma oni mundu oyo na taito na kuma miaka mtu kukora miunde kwa ote mte aba kwa polisi na muntu kinyomwe mte aba na muntu kinyomwe kwa ndori mte aba na muntu kinyomwe kinya kwa koroma mwelea oni mundu kwa ndori yakora ote mundu dayawani kwa ngo na obera au sukuma family uno ntwa miunde kwa munda yo kwa seringa no kapitulale mundu ko yo no mwana kapitulale yo ko yo kui na ntari ko tobe muntu ko mondi getonga ngala getonga ne tere kapitulale munda yo akure roga choke ro twire kingi ni bameneretie talera ngavana Kawira Mwangaza wika ntuko yawe ya kwariria Miru otarikira mathiko ya Sniper yarabanganwa ngachokerie Kawira nkatho muno ngavana Miru na ruete tariki 27
akethena police Meru County yantu baba ritingo yonte tu mwana kanya kau na tu mutira kanya kau abuithie nontu itukuona na masindano muno na mathiko a sniper nontu tariki 13 tukubanga mathiko nwana ararire police yona tu utira no atiria kingi ni bakuria thirikari wika ya mbare ya sniper kwe ni kienda reitwa na mbui mbere ya bamunokia tukuromba kinya thirikari ya mbare iri tukukega kuumbikana thirikari to mweri jwe tandatu twitira twikuona aki mbere tuthika mwana u na bara baingi batu bakirwa kesi indi nontu bwa ripota to ate tukumagia thirikari nene ka kwenda hakikishira ntu bara bonte bakiri kesi bakabuito bara bonte bana kesi kotini na bara baka watwa wete muntu bobo aringi weta mawa muntu netere free weta mawa nontu thirikari nirungamite kuthetera muntu ro onte ro aka watu nontu nimenyete umana bwari nkiripotera Wero TV kumembe Bita Marion Karugi wa Kenywa.